ਅਗਲਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਭਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਗੰਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਬਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ ਨੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ मेरे मुल्क च चोरां दी सरदारी ना होवे अमरीका दे खत्तां ते गद्दारी ना होवे ओ मेरे मुल्क च चोरां दी सरदारी ना होवे अमरीका दे खत्तां ते गद्दारी ना होवे हो भूल गया जिम्मेदारी नू हाँ जी हाँ व्यापारी हूँ लुट मैं खावा कुछ न लावा खाली करा तिजोरी नू आना सी गंजा नहीं आया बंदा मैं फिर पिजवाया पैसे खावा किंज मैं आवा खाना भी तो जरूरी हूँ इस्लामाबाद में फिर जदों आवा कोई मैनू ना रोके मेरे मुल्क च चोरां दी सरदारी ना होवे अमरीका दे खत्तां ते गद्दारी ना होवे ओ मेरे मुल्क च चोरां दी सरदारी ना होवे अमरीका दे खत्तां ते गद्दारी ना होवे।